Kada govorimo o popisu, onda imamo jednu situaciju na terenu da su Albanci bojkotovali popis 2011. godine. Ali nisu bojkotovali svi Albanci. Znači, popisano je negde oko 1500-2000, nije bitno, sad imamo tačne brojke, ali ljudi albanske nacionalne manjine koji su uspoštovali ono što je Republika Srbija sprovela na tom prostoru. Međutim, taj popis istovremeno je uzrokovao da su smanjena sredstva za funkcionisanje Nacionalnog saveta Albanaca sa 18 na 13 miliona dinara i što je izazvalo jednu reakciju Albanaca da su oni sada ugrožavaju se prava. Međutim, imajući u vidu činjenicu da na tom prostoru u nekom duže vremenskom periodu se operiše sa različitim brojkama, koje su veoma problematične kada trebate da sprovedete državnu politiku, to jest kada trebate da sprovedete planove aktivnosti, realizacije i budućnost opredelite za taj prostor, onda istovremeno znači da vi morate da imate tačan broj ili približno tačan broj ljudi koji žive na tom prostoru. To podrazumeva da istovremeno se vidi šta je to problematično, zašto ljudi nisu izašli na popis i da se popis provede u okvirima međunarodnih propisa. Ne kažem da to nije bio prethodni popis, ali zato su ovi razgovori, da vidimo o čemu se radi, šta oni to zameraju, ili albanski lideri, šta su zamerili i zašto su bojkotovali popis, ali da definitivno izbegnemo sve nesuglasice i na tom prostoru omogućimo popis ljudi, jer istovremeno taj popis nije samo puko prebrojavanje kako neko pokušava da opravda svoj neizlazak, već istovremeno podrazumeva da sa pravim stanjem broja stanovnika mogu da se mnogo bolje realizuju potrebe državnih organa koji imaju svoje obaveze prema ljudima koji žive na tom prostoru. Da ne ulazimo u neke detalje i da ne objašnjavam sad da recimo ako hoćete da planirate zdravstvenu zaštitu, kao što smo imali recimo sada aktivnost, završavamo porodilište u Preševu, onda smo morali da imamo koliko je to žena koja se porađaju na tom prostoru, šta je potrebno obezbediti za toliki broj žena, koliko je to lekara, koliko je drugog medicinskog ili nemedicinskog osoblja. Bez takvih podataka mogu samo da se prave pogrešne procene, a istovremeno te pogrešne procene znači bacanje sredstva uludo i trošenje sredstava bez nekog plana i programa.